I evo nas u 16. danu serijala Razumijevanje Bitcoina. Danas odgovaramo na pitanje u čemu je razlika on-chain versus off-chain. Kad pričamo o Bitcoinu, postoje 3 stvari koje svi žele. Sigurnost, decentralizaciju i brzinu. Ali sve istovremeno nisu moguće. To se zove blockchain trilema. Možete imati 2, ali ne i sve 3 u punoj mjeri. Zamislite kako funkcionira tradicionalno bankarstvo. Središnja banka ne procesira svaku kupnju kave ili sendviča. Time se bave obične banke i kartične mreže, dok središnje banke rješavaju velika plaćanja između institucija, milijune i milijarde eura. Bitcoin radi na sličan način. 2 su sloja Bitcoina. Sloj 1, on-chain, glavni Bitcoin blockchain. Tu se transakcije trajno bilježe i osiguravaju. Dok na sloju 2, off-chain, sustavi poput Lightning mreže, koji omogućuju brze i jeftine transakcije bez čekanja na potvrdu svakog bloka. On-chain transakcije na sloju 1 su transakcije koje idu direktno na Bitcoin blockchain. Rudari ih potvrđuju i dodaju u blok. Jednom zabilježene, ne mogu se promijeniti. Cijena ovisi o opterećenju mreže. Što je veća gužva, to su naknade više. Recimo, na primjer, ako šaljete Bitcoin s novčanika na drugu adresu, to ide on-chain. Sigurno je, ali zna biti sporo, oko 10 minuta. Čak i skupo kad je mreža puna. Dok off-chain transakcije na sloju 2, kako bi se smanjila gužva i troškovi, Bitcoin koristi taj sloj izvan glavnog lanca, Lightning mrežu. To su male, brze transakcije i rješavaju se odmah, a tek kasnije se zbroje i zapišu u glavni blockchain. Prednosti off-chaina su transakcije gotovo trenutne, naknade vrlo male, moguće je obraditi 1000 transakcija u sekundi, veća je privatnost jer nisu sve transakcije javno zapisane i omogućuje mikrotransakcije. To su plaćanja od par centi ili manje, što on-chain ne bi imalo smisla. Recimo, na primjer, Lightning mreža omogućila je ljudima u El Salvadoru da svakodnevno plaćaju Bitcoinom, brzo, lako i bez troškova. A kako Lightning radi? Zamislite to ovako. Dođete u bar i otvorite račun kod konobara. Cijelu večer pijete i naručujete, ali ne plaćate svaki put, nego kad odlazite, platite sve odjednom. Lightning mreža radi slično. Otvorite kanal plaćanja s nekim, razmjenjujete koliko god transakcija želite, a tek kad završite, konačni rezultat ide na blockchain. Zašto je to važno? On-chain je apsolutno siguran, ali spor i ponekad skup. Dok off-chain je brz i skalabilan, ali i dalje koristi sigurnost Bitcoina kada se kanal zatvori. Možete to gledati ovako. On-chain je kao bankovni prijenos, siguran ali spor. Dok off-chain je kao kartično plaćanje, brzo i praktično. Zahvaljujući ovoj kombinaciji, Bitcoin može ostati siguran i decentraliziran, ali istovremeno spreman za globalnu upotrebu.